ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон, дӯстон ва бародарони азиз, падар ва модаро, ҳамватанони гиромӣ, бародарои ватандӯст, ҷавонои меҳрубон. Видеои навбатӣ барои шахсоне ҳастанд ки дар видеои пешина гуфта будам ки яъне ки бародарои азиз, касоне ки ба ин гурӯҳҳо шомил мешавад ва ба ин гурӯҳҳо додугирифт доранд ва қатъи ин гурӯҳ яъне ки қатъи ин гурӯҳҳо гапзанӣ доранд ва яъне ки ба ин шахсиятҳо бовар мекунанд ба гапҳои дурӯғи ин шахсиятҳо. Бародарои азиз, яъне ман дар видеои пешина гуфта будам ки яъне хонаводаи шумо шарманда мешавад, шармсор мешавад, дар пеши хеш табор сарша бардошта наметавонад. Бародарои азиз, яке аз ба гуфти худшон мухолиф, ба гуфти худшон яъне ки ватандӯст, ба гуфти худшон яъне ки як тоҷикистони дигар месозанд. И ба гуфти ҳамин сагоай. Яъне ин сагора ман худи ҳамин рӯз фаҳмидам ки яъне ки инуш ай инуш, инуш ай инуш, яъне ки фарқ доштиянд. яъне ки ин мегуфтад тоҷикистони дигар месозум, иниш мегуфтад ман тоҷикистони дигар месозум, а дигариш мегуфтад ки ман тоҷикистони дигар месозум. Ин фикрои иноай. Бародарои азиз, дӯстои меҳрубон, ҷавонон, ҳамаи шумо ба ёд биёрен ва яқин бидонен ки ино аллакай ба ягон ҳадафшон, ба ягон мақсадшон ҳатто як қадам номонда байни худшон тақсимот доранд. шумо аллакай буфаҳмен ки вақте ки ино иншаалло ҳеҷ вақт ино ба мақсадшон намерасанд ва яъне ки ба фикри худтон як бор буфаҳмен ки ино агар ба мақсадшон расанд байни худшон ҷанг мекунанд бо ҳайфине ки шумое ки шуморо як бурда нон метан ё не. яъне ки ҷавонои меҳрубон, мақсад ва ҳадафи ман ки тоҷикистони азиз, тоҷикистони соҳибистиқлол, тоҷикистони гулгулшукуфон мисли Афғонистон нашавад ва мисли занои афғон оби дида нарезонанд. модари афғон набин, яъне ин шахсиятҳое ки шумо мебинед, ин ҳамаш. бародарои азиз, апа у хоҳаро, ба валлоҳи қасам ҳар гапе мегум дар гапам ҷавоб метам. ин номардое ки шумо мебинед, ин ноҷавонмардое шумо мебинед, сагои ё имина саги инами инаи шахсият инами диден. ами одамара гуфт адресарое ки ман меём ба валлоҳи қасам наёмад. беғарзи даҳош роҳӣ кардам, наёмаданд. саги анами буд, дар комментария ҳарди амиё ҷакидеста буданд. ман як ҷавонмарди ҳастам, як ватандӯсти ҳастам ки гап задам, дар гапам ҷавоб метам. бародарои гиромӣ, ба валлоҳи қасам ҳар ҳадафе мекунед, ҳар мақсаде мегузорен, фикр карда кунед, дарди сартон нашавад. падару модара саргардон накунед, ови дидаи падара нарезонед, ови дидаи модара нарезонед. падар шуморо ба ӯ рӯзе калон накардае ки ай пишти шумо гап бишнававу ва ови дидаша фарзанд калон кардан бигаву ови дида брезона. ин номарди ноҷавонмарди бадбахте ки мебинед, садҳо угражато кард, лекин ин номард як гап дорад, вақту соатш мераса. чанд сол шид вақту соатш мераса. шахсан ҳамин одам 6 сол будай дар болои экран ба гуфти худаш мубориз, ба гуфти худаш барои ман як мусор, барои ман як мусор. бародарои азиз, ман барои чи дигар ҳақоратҳои безеб дар болои экран намекунам. ман намегум ки ҳақорат намекунам. ҳақорати бадтар боварӣ дорум ай даҳани ман меброя. чем дар комментария нависондагиҳо ба валлоҳи қасам ҳамаш одамои ҳамиё ай имина бачаи нами сагбача, ин сагайку, ин саг бо ба як бача дора, сагбача шайда. як падар лаънати худо задаи беэмони беномуси дайвуси беномус. ту бира аввал падари худа ҷамъ кун, бара модари худа ҷамъ кун, бара хоҳари худа ҷамъ кун. қанчи ғӯре гаштагиянд, шумо куҷо мехезен гап мезанед? инаи бадбахта, инаи бадбахт мара нависондае ки ия рахоса, как будто ман ягон рахос будам. ту е бадбахт, ту оча надорӣ, ту ота надорӣ, ту додар надорӣ, ту хоҳар надорӣ, ман ягон ё рафиқ надорӣ. неужели ки дар ту як ҳамсинф рақс накарда бошӣ? неужели дар ту як бародар рақс накарда бошӣ? неужели дар туи хоҳарат рақс накарда бошӣ? ту ман ҳаромзода вақту соатш меояд ки хеле рост мемонам, очат рақс мекунам, хеле мешинам тамошош мекунам. вақту соатш меояд ба нами гапот. фаҳмидӣ? ё хоҳарта ё апата хеле рост мемонам, чӣ вақтш биёя мегӯӣ ку анам вақтш биёя, ё очата мемонам, анам хеле рақс мекунам, тамошо мекунам, ё хоҳарта ё апата видеора дар ту роҳӣ мекунам. ту мара чӣ фикр мекунӣ?
من خیال میکنی رنگ خود یا بدبختم، من یا جوان مردم ده حیات ویدیوی من تماشا کن، هر چیزی که گفته هستم کرده رفته هستم، فقط ویدیوی من خوب تماشا کن، ای اول تا آخر یگام تای همون شخصیت ها یا رنگیت بسایب نبودن. ایگا پامت دا میگم که همین قادمی که هرون خورایی که بلوگرایی که ما برواردگیم شونه یگام تا اینا بسایب نبودن. رنگی تو ای همه بسایب ترین بکسترین پسترین ای تی بیروز ای تی. خب مراجعت با بلوگرای نامرد نوجوان مرد چه طالبندگی کردن، سرسانی کردن، سرگردانی کردن، حرامزاده‌های پدر لعنت‌های خدازده وطن دوست میگن ختونه کو وطن دوستیتون وطن دوستی شما در کجای در کجا ختونه نشون داده سین وطن دوستیتون بمبرین به ناموسو به غرض طالبندگی یگان کارانت نمیتونین شما به غرض طالبندگی به غرض یک منفیت ایا جو شما دا برسه یگان کار کردن نمیتونین. مردن شما بر این تاجیک مردن شما بر این تاجیک که شما میگن ما تاجیکیم ما پاتریوتیم با گفت ختون یا پیدراز برآمدین یا خدا زاده به ایمان برآمدین. شما اگر ذره اگر ایمان داشته باشین شکرانه کنین برای هر یک ویدیو این لعنتی ها این خدا زاده شما باید یک ویدیو کنین. برای هر یک ویدیوش شما نوجوان مردا ای کنوتان میترسین شما مردنتان به ناموسو با والله قسم کم تر دیگه صبر میکنم. اگر که نمیبرین ویدیو نمیکنین برای همین خائینا برای همین لعنتی ها برای همین پدر سگا من برای شما ویدیو میکنم. رنگیم کک سیگده ویدیو میکنم که ناموس ندارین، ویدیو میکنم ننگ ندارین، ویدیو میکنم وجدان ندارین. چی ایا قراتو همین سگا میترسین یا عدد دونه پتیشتون کم میشه و این میترسین. مردن شما بر این تاجیک مردنتون. اگر شما تاجیک بگین خونه اگر شما خونه وطن دوست بگین اگر شما نخواهید که امروز تاجیکستان به افغانستان اگر مبادل شود شما با والله قسم برای هر یک ویدیو یک تای ویدیو میکنین. ای اودیتوریاتون میترسین ای بدبختو ای خونه سوختو ای به ایمانای بلوگرای بعضیاتون شما اگر وطن دوست بدارین برین ویدیو کنین وقت ساعتش میرسه با والله قسم این بدبختو کو اگر با مقصد چون برسن انشالله نمیرسن لیکن با مقصد چون برسن با والله قسم ای افغانستان دا بدتر میشوه. همین حالای گیریه را نگاه کن من گوش کنم. خائنان ملی شما وطنتان که مادرتان است به دست مزدورای بیگانه فروختین. واقعا اگر وجدان می داشتین از شرم او می شدین، اما اگر وجدان می داشتین شما خیلی کار نمی کردین. وجدان ندارین. ایوان که ایوان است شاید کم رحم داشته باشه، اما شما اینقدر ظالم اینقدر خدا ناترس اینقدر بی‌عاطفه هستین که به قیمت جان مردم به قیمت خون مردم شما جیبای کثیفتان پر کردین. واقعا منتظر معجزه خداوند هستیم. اگر خداوند یک معجزه کنه و از شر ظالما از شر شما ظالما مردم ما را وطن ما را ملت ما را خداوند آزاد بسازه. اما باید داشته باشین مردم ما دوباره وطن ما را آزاد آباد و شاد می سازه. باید داشته باشین. گوش کردین برادر عزیز، گیریه را دیدین، غم را دیدین، درد را دیدین. اینا کجا دیگه شما گپ میزنین؟ بلوگرو اصلا از همین گپای من حاضر بسیارتر با بلوگرای بیناموز داخل داره. برای گپ زنین، برای ای وطنتون دفاع کنین، برای تینجی و امانی وطن دو سخن کنین. چهار صورتی گلوبویا را مانین که این مردم بشناسه در فیره به این مردم نغلطن. برای نه نامردو نه نوجوان مردو وقتی گپای برای چی یا میتونیسیان یا به صاحبی یا به صاحبان یا میتونیسیان شما نمیتونین. اینو در فیره به مردم غلطی دیان. کنای وادی گورگونا پولاد الندر کی تماشا کردگی ای 10 گروهان ای امریکا هم است ای اسرائیل هم است ای دیگر هم است. همشون حرکت میکنن که یعنی پولاد الندر را بشکنن دولت را بگیرن. همین خیلی است برادرای عزیز. لیکن یگان تاش نمیدونه که برای کی خدمت کردیسیان و برای کی جنگیدیسیان.
бародарои азиз, ҳар касе кинои Пӯлат Алиндара тамошо карда боша, ҳамаи ҳамин сагое ки шумо мебинен, ҳамаи ҳамино яқин бидонед ки айнан анаму кора кардесиянд. Намедонанд барое ки ҷангидесиянд, намедонанд барое ки ҳаракат кардесиянд, намедонанд барое ки гап задесиянд. бародарои азиз, ҷавонои муҳтарам, шумо яқин бидонед ки вақте ино ма мега иш уш мега, ино аҳамият битен, ҳар сол яташ мирдестай. Худчон байни худчон якдигарша мекушанд мегарданд. Ма вақти соатш мешава даказат мекунам да шумо. Вақти соатш мешава да шумо ма даказат мекунам ки ба валои қасам ино байни якдигаршон чӣ хел бадбинӣ доранд. ба куҷо шуморо ҷои кор метан, вазифа метан, нон метан, намак метан. Шукронаи роҳбари давлат кунен. Мегӯянд ки роҳбари давлат одамкушай. ҳамин саго ҳамаш мегӯянд ки роҳбари давлат одамкушай, президент одамкушай. Президент агар одамкуш мешид, ин қасаго шумо буромаден, ин қадар ганда каден мардака, фарзандоша ганда каден, мақомотора ганда каден, дигара ганда мекаден. Агар ё мақомот ганда мешид, ё президент ганда мешид, яқин бидонен ки дар ҳамун тирма ҳаматона мекуштанд. Лекин шермардона фарзандотона нигоҳ кардесиянд, занотона нигоҳ кардесиянд, бевазанотона нигоҳ кардесиянд, ҳаромзодои кӯдакотона нигоҳ кардесиянд. Охе, падару модаротона ёрдам кардесиянд. Давлат дига айда ҷавонмардӣ мешава. ҷавонои муҳтарам, шумо Россия омада 2 сум пула дидахтона изминит накунен. Вақти соат мешава ҷавоб метен. шумо ма бо мегум, ино як шайтонанд, ино намедонанд зиндагишона чӣ хел пеш баранд. Ино намедонанд. ба ҳамин хотир вақти ҳамин расидаи блогерои беномус бихезен гап занен, дифоъ кунен аз ватани соҳибистиқлол ва роҳбари давлат ин қадар заҳмати хизмате кардесай, кам-кам ҳам боша гап занен ва суратҳои ин ноҷавонмардора бимонен, бибина мардум ки инора бишноса ва бидонанд ки шахсиятҳо дурӯғ мегӯянд. бародарои азиз, дӯстои гиромӣ, ма як наворе мемонам ки ҳатто падараш ин бадбахта дар кӯча шарманда шидай, шармсор шидай. ҳатто бовар кун, як ҳамсоя қасиш гап намезана. ма дар ҳар як видео барои ҳар якташ даказат када гап задаистам. мон падараш чӣ мега? ман падари бирӯз Холиқов Тағаймурод зодаи Нои Рӯнакӣ, як чанд вақт аст ки бирӯз дар расонаҳои хабарӣ аз хориҷи кишвар ба гуфтаи хоҷаҳои ҳамун кишварҳои бегона даромада дар ҳаққи ватану ин сарзамин гапҳои носазо мегӯяд, гапҳои бардурӯғ мегӯяд. лек як чиз аст ки бирӯз ҳамин хел мегӯям ки чӣ тавре ки бузургони миллат мегӯянд, хоб фарзанди нек боғи падар, фарзанди бад доғи падар. мо мехостем ки дар оянда ту нек бошӣ, ману модаратро нигоҳбон бошӣ. барои ин ватан, ин миллат, ин сарзамини ин ободиҳое ки рафтаест азад, ту ҳам мисли дигар шармандони тоҷи хизматро бирасонӣ. имрӯз гарчанде ки хоб аз берун истода гап мезанӣ, дар васфи ватан гапҳои мотон гап мезанӣ, мо дар хиҷолат меафтем. имрӯз ин пешвои миллатамон моҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов дар васфи ин ватан чӣ қадар ободиҳо кардааст, чӣ қадар сарзамин обод шудааст. ҷавоно бинед, ҷавоно имрӯз ба хониш ба корҳои нек зарзаданд. имрӯз дар сари роҳбарият бинед ҷавоно ҳастанд. бинед ки ҷавоно имрӯз пайрави пешвои миллат ҳастанд. мо ҳам мехостем ту ҳам мисли дигар ҷавоно омада дар ватани худ хизмат кунӣ, ватанро обод кунӣ. вале афсӯс мехӯрам ки ту ба гурӯҳи 24 кабири дигар чига инҳо акнун хоинонак. барои ман мехостам ки нисбати ватан ҳам хел гапҳоро кам зини, бар ватан баргардем. агар барки нагаштӣ, ҳамчун падар тра намебахшем. илтимос ба ватан баргард. хоб бори дига ба ту хоҳиш мекунам. бародарои азиз гӯш карден, падар шадиден, падараш чӣ мега? нигоҳ кунем бародари азиз. акнун нигоҳ кунем ки бадбахти хонавайрон ич мега. ана ҳамин чиз имрӯз сари шуморо хам кард. ман қабул дорам. ин чизо болотар места барои ман. ҳадафи ман. бародари азиз гӯш карден, дар куҷои номусӣ ё, дар куҷои виҷдони ё, дар кадом ҳиссиёти ё ватандӯстиро мебинен, шумои ҷавоно, бародаро, мардуми тоҷик, шумо бихезен, чашмотона ҳуй кунен, кур нашен. ман инами доказатора мондесам, инами далелора мондесам,
بدبختا میگن که دروغ گفته سای مردن شما برای این توجیک مردن تون که شما میگردن میگن کدام دکزد آخه چی خیلی دیگه دکزد ایده زیاد میشوه این دکزد تا این دلیل های این مخنث که میبینین این زنک های مردک نیست این زنک میبینین این زنک تو در ویدیو چی گفتی؟ ما ویدیوشا همون خاطر اونو میگن هر گپ یعنی که یگون چیزی نه نگفته است یگون گپی نه نیست او یگون انا دلیل انا فکت نکته باشه که خودش رفته است قطعی یگون کس گپ زده است چیزی که کمیته دولتی امنیت ملی کرده است همون را گرفته است مونده است گوش کردین برادر عزیز ما داتو میگم اقبال بی ای مخنث من گپ داتو میگم به نام پروردگار با والله میگم اگر تاجیکستان برم الله مهربان نقشم ساخت سلامت با تاجیکستان برم با وطن عزیزم برم یقین بدون که انمی گفتگی ترا ما میکنم یعنی که انمی نوروی که تو گفته سی انمی نورو را ما میکنم با والله قسم ما میگم جواب میتم که ساخت سلامت با تاجیکستان برم همین نوری که دیگه که همین گپای تو گفته سی همین را ما دکزد خیلی ما میرم خیلی خاطی خانوادت گپ میزنم خاطی همسایات گپ میزنم من نشون میتم روی اصلی ترا که تو کی تا حاضرم یگان کس روی اصلی ترا نشون دادگی نیستای فهموندگی نیستای لیکن من دگپم جواب میتم که با والله قسم میگم دگپم جواب میتم که روی اصلی ترا نامرد من نشون میتم که تی یک مخنثی تی یک خدازده تی یک گی ما دگپم جواب میتم و نشون میتم که خیش تبارد اخربات ترا چی میگن الله خور کنه همون شخصی را که تا زیر ما اگر یا مقامات یاردم کرده باشه یا مقامات یک چیز داده باشه یا مقامات ما اگر بگه که درباره همین ویدیو کن در یگان بار یگان کس و یگان مقامات تا حاضر من نمیگم جوان مردانه میگم دما گپ زدگی نیستای و گفتگی نیستای من خودم عقل دارم هر یک جوان و هر یک تاجیک اصلی اصل میگم تاجیکم تاجیک زبان خودش عقل داره که وقتی گپ صدقان میبرویه تماما دیگره وقتی یک کس گپ نشون میتن تماما او دیگره من چندین جوانان را دیده استم که در سرسون و سرگردان چندین مادرها را دیده استم که اوی دیدهاش ریخته چندین پدرها را دیده استم که رنگ پدر اینه حرامی اینا خیلی اینا باور که حیف ده باور که حیف پدر ترا کلان کرده یا اینه دیگری شب ای اینای بدبختی دیگری شب بگو ای خانواده‌تون ای ایزو میکشن بره برویان نه همسایه قچون گپ میزنه نه خیش تبر قچون گپ میزنه نه یارو رفیق قچون گپ میزنه رنگ یک بیسویی بیا رنگ یک سگی سرگردان گشته استیان ما وقت ساعتش میشوه ساخت سلامت با تاجیکستان رفتم هر یک گروه تا اینای مخنث اینای حرامزاده اینای خوین اینای بدبخت ای کلونشون بودای همه پیروای همی بودای یعنی چه که در تاجیکستان میگن که مثلا تاجیکستان هست ما جوانان پیروان پیشوای ملت این بدبختا همشون میگه که ما گروه ها میگه پیروای کبیری میگن انا میخیلی میگن این لعنتی های سگا انا میخیلیان ما این مخنث زن میخواه گپ گفتنیم که این مینه برای همی گپ وقت ساعت میشود که ما میرم یعنی که او را امنیت کرده باشه این کارم من میکنم ایجاد چی میگویی من یقین میدونم که شما میگردین میگین که یعنی که ایرا امنیت برد خانه ما را نشان داد یا که وزارت کارهای داخلی برد ایرا نوار کرد داد من ایرا یقین میدونم که این گپا را شما میگین نه که این گپاتون در کار نیست شما یک عمر برای ریش تنقید کردین یک عمر برای ریش گفتین در تاجیکستان برای چی ممکن است ای بدبختو تا دین روز برای ریش دفاع میکردین برای چی امروز من ریش موندم ریش مرا شما تنقید کرده سین من گپی می کنتیرا ریش هم قمانده است ابو جهل واره خیسه هم دان چیزی برام ای مخنث تا دین روز دفاع میکرده که ریشاتون بگونم بگردن ما ریشاشون مونن رنگ افغانستان شوه مقصد همین بود نه که بدبختی خانوایران زن طلاق برای چی تو ریش مرا امروز تنقید میکنی ایزو نمیکشی تو این برنامه یک بار سراونید که نگاه کن ایتش میگوی نه نشود ایت دیگهش میگرد میگوی ها بشوه مثل که وقتی که بارون عبدالرازق جدا شده حسابدن
نمی تو والله قسم در تیک توک قطی بچه مخنثت برآمدین بچه دموخ دوایش بود تو گوسی درآمدگی بودی نمی تو پیدرز گفته بودی که ای شما چیکار دارین در برون چیکار دارین در عبدالرزیق برین وطن نگاه کنین آرد ارزان کنن روغن ارزان کنن اینمی تو والله قسم اینمی گپا گفتی نه که وقت ساعتش نگاه کردی همه خای پراسموتر نرمانی رفته سه اینمی تو بدبخت برآمدی این برای همو یا برنامه کردی که گفت عبدالرزیق خیلی که گفت برانو خیلی مرگی تو بر این مردک مرگ تو مردک نیست مطرح زن بهودا نمیگم اونم ای شما امی شما یه سوال تو میتونم ایمینا شما ای حرامو برای تاجیکستان وقتی در تاجیکستان بودین چیکار کردین بغیر سرسان و سرگردانی ایشا با ایش جنگ انداختن دیگه شب دیگرش جنگ انداختن شما چیکار کردین یگان کار نکردین برعکس چخیلی که امروز بچه ها را به مادر کردین مادر را به فرزند کردین در تاجیکستان بودین عیناً همین کارا میکردین او کارتون ای کارتون فرق نبود وقتی همه در تاجیکستان بودین دخترها را 4 زنی 5 زنی گرفتین یعنی زناتون را 4 زنی 5 زنی 6 زنی تا 8 زنی را کردین زنا را سرگردان کردین زناتون آواره در تاجیکستان توزیع را گشتگی ای شما چیکار کردین بغرض دخترای تاجیک استفاده بردن چیکار کردین میبروین مادر تو خیلی مادر تو بیرومال مادر تو بیساتر آخه ای بدبخت ای بیناموس شما وقتی در تاجیکستان بودین بغرض دخترای تاجیک فاحشه کردن چیکار کرده بودین شما ما دا بگین شما هم ریشتون هم نبودین اینای بدبختی مخنث اینای کلان شما بوده عبدالله کوریه چیه نمی من یه نمیشناسم میره من گپ زدن که کلان شما نمیای همه مخنثا خود چون گفتن کلان ما ما گروه ها در کار نداریم و والله قسم اینای عبدالله کوری اینای کلان شما بوده همی به غرض 8 زن 7 زن چیکار کرد کبیری تو پیتوخ تو چیکار کردی ترام عینی همو گپی کبیری رمان کبیری که کلانی همیا پیشوا میگن شونا گوش کنین پیشوا شونا قطعی زنی تاجیک گپ زنیش گوش کنین مون مارش کنم شما اختصاصی شما رسول ساکل بخونم تو با ایروپور رفتن و با ما را زنگ میزنی با که زنگ بزنم بعد سمالوت پریدم من دیروز ترانه گفتم که ما را ببین نفهمیدم دیروز ترانه گفتم که ما را ببین گفتی که ما را ببین دیگه نگفته بودی بیده من ندیدی نه ندیدم برای چی بدیدم تو چی کار کردی که ما باید رو ببینیم اگر آسمان ستاره هم یفت آوردی که روز نمیتونستیم دیده عمیق چیزه که اگر تصور کنیم که امروز بکار میشدیم و تا بگر هم همیگه میبودیم وقت نداشتیم برای چی کار ببینیم برای این کارهای خوبی که دینا و دیگر رو کردی برای همون دوست که آدمی که زنگ زده شدم همیرم به خدا قسم برای که همین چند مدت که میستیم با همه خیلی معرف میگم باید فکری خوب برم وگرنه خیلی کاری نکرده که اصلا مثلا زنگ بزنم با مینت که هیچ رو پیش رفتن ما به زنگ بزنم هیچی زنگم نزن هیچی در برام فکری خوبم نکن بسیار دعوات رو برای بد نگی ای پدر لعنتی مچخر اگه با فرما بیرون کردی بر پدرت لعنت خنسق دوبین لعنتی آخه این کارایی که خود نکنی اگه پیش نظرت بیاد بر پدرت لعنت اگه با دعواش هم خیلی باید همین سحر اته هم ای کارمونی این پدرلتی بگینه باید ما ببینیم با همون باز در دیماغم برم در پدرت لعنت حرام بسیار که پیش رفتن گوری سیاد دوزه در پدرت لعنت خنسق پدر لعنتی گدایی همه چی تو میفروختگی بر پدرت لعنت اینسانی پس پسی داره که توی درجه نیه پدر لعنت نمیدونی چی کار کنی گاه خیلی که میزنی گاه رنگی تو مذهب من نفروختم رنگی تو بیل من نفروختم امنیت ناموس مرا سلام میکنم گوش کردین برادر عزیز ای دا بدبختی میشوه ای زناتون عقیبش خوب میکرد زناتون عقیبش خوب میکردین زناتون در دهنش میدادین زناتون لوبای رنگی پرستیتوت که زناتون استفاده میبردین شما کجا جوان مردی گپ میزنین شما کجا ملت میگین شما کجا وطن میگین ای بدبختو شما جزیر کردین مچیتورا برآمدین دفاع کردین مچیتو محکمه شما مچیتورا نمیخیل کردین ریشه شما نمیخیل کردین با والله قسم شما برای ریشه نمیخیل کردین برای سطر شما کردین بدبختو ای پشت شما نمیخیل مردم سرسان و سرگردان شید یگام کسی دیگه نه برادرای تاجیک شما نگاه کنین که کدام سال در تاجیکستان جنگ بود 20 سال 30 سال پیش بود 20 سال 30 سال پیش 25 30 سال پیش نه تاجیکستان رو بچید این بدبختو بخیلیشون اومده سای وقتی این زیبایی را میبینن این بدبختو را علامشون میکنن که تاجیکستانی خخشوش رسای باید ما این خیل کنیم باید ما این خیل بگیم باید او خیل بگیم
роҳбари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳар коре кардай барои тоҷику тоҷикистонӣ кардай, барои хоино накардай. Яъне ки хоинӣ агар ту хеле мардона, ҷавонмардона агар ту бугӯй ман гӯи хӯрдагим пушаймонам, ай кори кардагим пушаймонам, ман боварӣ дорам ки роҳбари давлат ба ин қадар ғамхориш шуморо мебахшад. ами шумо бадбахтора баъзеота падару модарота ғамхорӣ карда дар вақташ овардагӣ буд ба ватан, хонаву дартон дода буд, нону намактон дода буд роҳбари давлат. Чӣ бадӣ кардай ба шумо? шумо ай кадом мардӣ гап мезанед месен, ай кадом ҷавон мардӣ гап мезанед? бародарои азиз, ҷавонои муҳтарам, ба ин курнамакҳо бовар накунед. видеои ояндара интизор бошед бо далелу бо доказат. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. зинда бош роҳбари давлат.